أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل لندن ucapakan nafalabat Inna Ubaidallah misatuhuna ki Ubaidallah inna Ziyad kang betalan ki Ziyad kataba iku nyuratan ya Ubaidallah ilal hawa maring ki hawa ibni Yazid ar-Rayahi najja bil Husain misatuhuna panggonan jah atau jujja iku tetap kalan Husain wala halulugat mujazabah halulugat arada Marabagan ya Ubaidullah al-Zahu ing kere Yazidina Husain wa bayyik alaih lan nyemputakan sirah alaih ngata si Husain wa ju'ja atau wa ju'ja lan atau ju'ja lan jija al-mawdu'ud daiku ikut pelanggaran kang sempit minal adil saking bumi Cuma amadahu bi'amar gari-gari Nguatan ya Ubaidullah ing Kitu ing hawa Di Umar Kalawan sina Umar ibn Sa'ad Di arba'ati alapin dalam papat pirang-pirang ribu Suma mazala kari-kari oragin Sindiri sapa Ubaidullah Yazidu Ikumu iya Ubaidullah al-Asakir Yang pirang-pirang tentara Wa yazdantiru jamahir ilaan balagu Sainu al-Shrin al-Abad Lan memintar ya Ubaidullah ing pirang-pirang kang maher kang hebat kamaring tumega ya Asakir kabeh ing roran 20 alpan ribu wa amiru mamaran utai pemimpine ya Asakir iku Umar bin Sa'ad wa ada ulan ngajanjikeun ya Ubaidullah ing Umar ay malikahu Madinatar Rai ing yen ta anda akan raja ya Ubaidullah ing Umar ing Madinatul Rai sab'al fasikur rusdad bil rai maka ngadal sa panggang pasat ing kapinteran ing tutuduh bil rai kalawan lacut bijali kaya kulang dalam kono mazhur ya kulang ucat ya syair Faulun mafailun la anzil mulkar rai warrai maniyati arji umasuman biqatli Husainin yang maka caritakeun neruskeun dongeng Sayyidina Husain anu hendak dibunuh. Saenyana ki Ubaidullah bin Ziyad nuratan ka ki Hawa bin Yazid ar-Rayahi dalam suratna Ji'ja bil Husain. Cik ahli lugat maksudna tangkep Husain, penjara Husain teunden di tempat anu sepi. Ji'ja mau diudlaik minal abd Husain cucu Kanjeng Rasul tangkap kemudian turun di tempat anu jauh kade tunu sempit supaya tidak bisa bergerak bila perlu bunuh itulah zaman baheula kemudian itu dikuatan yaitu Umar bin Sa'ad tentara dipersiapkan sampai 4.000 tentara Ubaidullah gitu turun Ubaidullah nambahan karena tentarana beserta jeung anu hebat-hebatna mencapai gitu 22.000 jadi tina 4.000 ditambahan tentara untuk menyerang Husain adalah 22.000 dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Akhirnya terjadilah peperangan anu dahsyat, terbunuhlah Sayyidina Husain. Dalam peperangan ini Ubaidullah menjanjikan Umar sebagai pemimpin, andai kata menang dalam peperangan melawan Sayyidina Husain akan dijadikan raja di negeri Rai. Akhirnya Ubaidullah langsung membunuh kepada Sayyidina Husain. Sebabnya yang jadi raja. Bidzalika yaqul wallahu a'lam